Ti Masakbayan. Ti napalabas, sigud nga agayan ayat da Estela kan Roman, idi adda da paylaeng iti high school. Nagpasyudad ni Roman, tapno ag working student iti napanan na asyudad. Nakalpas, ken naaddaan iti trabaho. Nagpasyudad met da Estela kan Sally, tapno mapanda iti address ni Roman, iti nasao asyudad. Idi mangmanganda iti may sa restaurant, nakita da ni Roman. Ita gagayam, denggan tituloy iti serye tayo ita alawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Jak ninamnama ti kaadayo dito'y syudad. Roman, among ka din o apeng adda kami dito'y syudad? Anda hindi sok ititugaw mo a calling card. Pidutam to intong rumar kayo. Roman, jay ka doon ang babae. Asino day jay? Sige, inakon. Stella. Sally. Di na ka manlaki na sarita ni Roman. Sally. Apay adi na ka manlaki na sarita ni Roman. Akasla di na ka am-am mo. Rumartan dito ay. Mabigyan. Ipasupot ko dagito'y makan. Sayang mat. Umunakan ijerwar. Sumaruno akton. Anya ti imbagam iti tayo siya babae. Tarimwardan dito'y restaurant. Pinabay na. Kan imbagak arumardan dito'y restaurant. Oh. Kastagayam. Among ka di? Naragsakag. Gapo ta pinabainam tayo siya babae. Gapo iti na ita. Ad-adda, ama in love kan ka, Roman. Ala, ibusan tanti kananta. Tarumarta matan dito'y. Okay. Kat mapanta iti mon. Ado ti kayat ko agatangan. Saanen? Agawid tan. Kayat konti aginana. Ha? Inton maminsanan ti ipapanta iti mall. Okay. Sika ti matungpal, Roman. Agtungpal kiti kayat mo. Gapo, taay ayaten ka. Anya day tuyan anapasama. Mana, relax mo tirik nam. Tani, itay ka pa yung agsangsangi. Agsumlitan ijay probinsya, Sally. Aglugan tan itibas na mapan ijay lugan tayo. Saan? Ti aramidam, agrelax ka lang. Tamang kita ak iti mabalinta apagdagusan. Jak itulok nga agawid na. Adi mo pa'y nakasarita ni Roman. Ngam, Sally. Sayang ti kaadata dito yung syudad. No di kay agsarita kin ni Roman. Aday na, adatan dito'y dagos na. Sally. Ala, agin na natapay. Ay, ahon gayam. Addaintad ni Roman a calling card na. Kaya't mo ka di taawagak. Saanan? Saan man? Ngam inton rabi ilaangan. Tano ita, amang no kadwana pa ilaang tay babae akadwana amang mangan ijay restaurant. Kunak no di kan umasidag, Dorotya. Pinayapayan nakmat, di masidagak. O anya, gumatang ka itinatang alakaw? Nagpintas kalata, Dorotya. Nita, mangrugi ka manan ako naksebiyaw. Pudno matimbagak Ala, mangkita kakit din itigatangam. Sige, gulpiak amin. Sigurado ka? Katuan. Amom ngamin, Dorotya. Saan akon ama nagkarni ita? Pasig anateng itaan ti sidsidaak. Agsidak iti karne, ngam sagpaminsan laeng. Alangarudan, gatangam amin ang dagito'y lakok anateng. 600 amin tibayad na. Ay katuna, ariglado, Dorotya. Gulpiyay. Ay kat pagyamanak Nagpintas ka pa'y laeng, Dorotya.
mabalin ka di ti agarem? Ay, sumardeng ka man. Ah, O anya, mangsutil ka kaday. Wanaw yagmon ti bayad dagito'y lakaw. wen, mabitlaang ka di. Di ka agungat. Taumadulaang ti kuret-ret di tamuging mau. Ala, urayin nakbiit. Tay nakalaan ti ibayad ka. Naimbag nga oras yun, Nana Dorocha. Da kayo matgahim ti masabat ko. Naggapuan nyo? Naggapuak ijay balayo. Ginulpen ni tatang mo dagiti lakok anatang. Di nasaya at Nana. Ay, bagbagaan man ni tatang mo. Tadi na kun sutilan. Ay, masurunak amang dengdengag. Ha? Anya ti imbaga na kada kayo, Nana? Ay, basta bagaam ni tatang mo. Tadi na kun sutilan pay. O, sige, Nana. Bayan nyo. Taibagak tukan kwa na, daytaan na sa uyo. Rabiin, Roman. Namanda kalat ta dito'y dagos ko. Amangan no sapsapulan na kanti kaayan ayat mo. Inawagak ni Carla. Imbagak nga dak iti dagos ti gayam ko. Ngamjak imbaga dito'y dagos mo. Ay, nakasarak kan iti babae amang tengal iti tenged mo, pare. Lito, Angam aguray ka. Anya ka diti gagaram, taimay ka dito'y dagos ko. de estela kan sali. Addada dito'y syudad. Ha? Adda dito'y? Kasanong amom? Nakitak ida iti restaurant, ananganan mi kin Carla. Anya? Kasano itan? Mariribukan hak, Lito. Ne. Ang daawag ko. Mabit lang tasong batak. Oh, Estela, kaya't nakakano akasarita ni Roman. Diyak kaya't akasarita. Ah, Roman, medyo maditirik na ni Stella. Iso adi na kaya't ti makisarita kan ka. Ibagam sa dino tayan nyo ita. Taumayak di tayan nyo ita matlaan. Ha? Pangasim sali. Ibagam sa dino tayan nyo. Sige, dumngag ka ta ibagak, Roman. Papa, awan pa'y ni Roman. Saan pa'y asim mangpad? Sa dino ka dit imbaga na kan kaapapanan na. Iti dagos ti may sa agayam na. Iha, sumangpet tulat ha. Ngam, Papa, Uraya, masumangpet. Jack makaid na. Ta saan pa'y asim mangpad ni Roman? Ingkagat iti silid mo, tamaturong kan. Saan, Papa? Orayak asumangpad ni Roman. Dito'y tapaylaang ruwar. Bayan tada istayla kan Roman nga agsarita. Kat, kumusta ka magtan dito? Agpada kayo kin ni Roman ang nagbaligi nga imay dito'y syudad. Agpada kayo anak kaadal. Husto ka. Amom ka di? No asino tinang paadal kada kami? Asino? Ti ama ni Carla. Carla? Ti babae ang nakita yu akadwa ni Roman iti restaurant. Anya? Gapo iti utang na anaimbag anakam kan ni Don Sotero. Tinutupan na ti panagayat ni Carla kan kuana. Anya? Ay, kastagayam. Diyak maawatan. Ilawlawag mo kumalito. Nakastrek kami iti skincare store ni Don Sotero. Inalad na kami at tagabagkat. Ken, noon niya pa'y at trabaho, ti ipatrabaho da kada kami. Timulong kami ang naglako, ken aminen. Kas katukad, ti panagadalmi. Kastagayam. Nasingpat ni Don Sotero. Awan makunami. Ken managtulong pa'y. Saan laada kami titinulungan na. Nudikat aduda. Kastagayam. Nasingpot day ta doon. Ngamjay anak na. Kaslasaan ang nasingpot. Nasingpat ni Carla. Awan makunakan kuana. Day talaeng. Tanuan niya ti ibagana. Nasken nga agtungpal kami. Isuda gayam tinang paadal kada kayo kin ni Roman.
Wen, Sally. Iso nga itata nakalpas kami. Nagtrabaho kami itinegosyo ni Don Sotero. Sana bale, taadamot ang sweldo me. Ngam ti parikot ita, tinutupanan ni Roman ni Carla. Katga po iti dayta. Saanan ang nagaw-awid ni Roman iti lugar tayo. Pauita na laangan iti kwarta datatang kan tikabsat na. Anyan? Nakasaysayaat ni Don Sotero kada kami a pinagadal na idi. Nang runak ni Ramon. Ni Ramon ti paborito na kada kami a pinagadal na. Dayta ti rason, no apay adya ko naliklikan ni Carla. Pakawanan nak, Estela. Dagiti text ko kan ka. Dagiti awag ko kan ka. Apay adi mo sungbatan. Gaputa kanayon ang nakabantay ni Carla. Kanayon na ngalaan ti cellphone ko. Tapno kitaan na, no asino dagiti nakatext, kan nakasaritak iti cellphone ko. Sige. Maawat akong ti amin. Nukas tangarod. Kaya't ko awas-wasan tan ti amin kadata. Estela. Pagyamanak ta nasarakan da ka adagos. Kat namuak ti kinapudno. Sige. Awan mabalin ko. No saan na kon nga ayayatan. Was-wasan tan ti amin kadata. Estela. Di nakarakupan. Gaputa at-adda masaksaktan. Pakawanan na, Estela. Ngam ibagakan katipod na. Si kalat tate ay ayatek. Waston! Nalpasan ti amin kadata, Roman. Agsubli kami ni dyan lugar tayo. Kat ikarigatan kan alipatan. No kasta, winaswas ni Estela ti ayan ayat yo? Jak mababalaw, no kasta ti inaramid na. Ngam, nasakit lito. Nasaktan ka? Wen. Kasla jak kaya tawaswasan na ti ayan ayat mi. Ngam awan mabalin ko. Gaputa basol ko matlaeng. Gaputa ay ayatan na kaunay ni Estela. Impamuspusan na ti umayda dito'y syudad. Tapno sa pulan na ka. Kaya't na amaamuan ti kasasaad mo. Kat nasayaat mat, tanagsabat adagos ti dalan yo. Lito. Adayo ang napimpintas ni Estela ngam ni Carla. Jakla ta mailibak lito. Ay ayataklatan ni Estela. Ay, kasano nga rod itan? Winaswas ni Estela ti ayan ayat mi. Kat irespetok data. Gaputa nakabasolakan ko na. Ngam, kasta ka dilatan? Dakkel ti utang ko na imbag anakam kini Don Sotero. Uray siyak. Iso nga ron ngagtrab-trabaho ta iti kumpanyana. Ngam sikat ti paborito na. Tay ayatan na kangamin ni Carla nga anak na. Lito. Ay, parikot itanday ta, Roman. Kasano itanday ta? Kaayan ayat mo ni Carla. Ngam, sabali ti adda di tapusom. Ngam sakbay nga agbabawi ka iti udi na. Agpanunot ka pa yan na imbag. Lito. Wala. Bumaba akong dito kotsem. Aglayon kang agawid. Tamangan nururayan na kan ni Carla. Sa dino tinapanam? Apay nga itakalaang asimangpat? Iti dagos ti gayem ko. Nagsasarita kami laeng. Jack kaya tikas ta nga aramidam. Awan dakas nga inaramid ko, Carla. Uray pay! Mani pa dita. Jakon kayat arumwar ka itirabi. Narumwar ka man, naskan akadwanak. Anya? Asino ka di agayem mo tinapanam? Nilito. Kasaritak to ni Lito inton bigat. Damagak kan kwa na,
Nupod no anapan ka ija ayan na ita, Arabi. Carla, Anya ti amok. Amang ano adamot sa bali, anapanam. ala, ingkan iti salid mo. Tay nakmatan maturog. Sibiyaw, imayak takayat ka akasarita maipapan kan ni Roman. Ay, kunak no maipapan ka data ti pagsaritaan ta, Dorotia. Apay kaday, asaan anagaw awid ni Roman? Gaputa saan na kano mapanawan ti trabaho na. Kasta kaday? Ammom kaday anapan ti anak ko ijay syudad, tapno sa puulan na ti ayan ni Roman. Ha? Apay? Di mo kadi ammo, nga agayan ayat da sipod addada iti high school. Anya? Ne, jak amo day taa. Saan nga bagbaga kanyak ni Roman? Kayat mo asawain, agayan ayat dagiti dua? Ay no kasta, sayang. Anya ti sayang. Armen ka kumapay. Ay sa anak ang makiin-innangaw ka, Sebio. Agayan ayat gayam da Roman kan ti balasang mau. Apay kaday asaan ang nagaw awid. Amangan met no adan pamilya na ijay syudad. Ay kat no kasta, ti mabalin kan nga Armen, Dorotia. Ay na, Sibiyaw. Makapasuron ka. Ay, inak man laangan. Awan sirbit imayak dito balayo. Ta saan kamot alimpyo akasarsarita. Kasano, Stella? Agsublitan ijay lugar tayo? Wan, Sally. Sige, saan na bale? Ta nakapasyar tamutan, nakagatang tan iti pasalubong. Sally, jak maawatan tiriknak. Anya tiriknam adi mo maawatan? Ni Roman. Kasla kayat kung agawan, iti kaayan ayat na. Ha? Ngam saan anak kat idi winaswas ko ti ayan ayat mi. Wan, ngam amok. Si kalat ti ay ayatan na. Kasta ti ko na nilito. Ammo nilito dayta, tag best friend da. Ngam no anya ti kunam. Di itaraytan ni Roman. Awagak itamat laang. Kat umadayo kayon. Anya? Wala. Saanan? Siguro, saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Ay, sige. Si kalat ti makaam mo, Stella. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kayat ko nga kalay sa kamin. Imbagagmat ka. Nga urayam nga iso ti mangisi nga asing iti day taabanag. Ngam, Papa, kayat ko nga kalay sa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Agkalay sa nga ta da Roman kan Carla. Gagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.